chapter 14 verse 6. Yesu akwila nindi yami amishi ni walala ni umi kosi ni muntu ni umu kwiza kuditata chingada. anyanya hinkisu ya kufuma kudi Nzambi. Mukanda wa Nzambi unatware kuna kuchuleja nao amvari eji matera kumona ne anyanao anaifumbi munjila yalonga injila Yesu da Nzambi. Dichimu ifukudinda lero ne idikalu tunapompide ichengi hamu na wanyana Sunday school kunu kuchitokoloki konda kuchwesha kushimuna na kushindula nawa mazu anzambi sweje mazu anakundami kuni chidika chidina kuinza hambidi yetu chidina kutena umwidimida underi nao Christmasi amihamu na wanyana Sunday school kunu kuchitokoloki tunafuiri kuhosha hadi nsangu ya Christmasi. Mukakulongesha programu hii na kuireta hampepera yami wana Kennedy Kajinga kuzatila hamu na mkulumpi Prince Kapita kuchikunzulo emba cha ZNBC kurusaka. Shikeni mwane. Hashankulu Nzambi wa osheri kudi atu profetu amavulu hansangu ya kuvarika kwa manta wechu Yesu Kristu. Chalala uprofetu weni wenkeri Nzambi kudi anchu amavulu mumukanda wa ukulu kudi atu profetu wejiri na kulumburuka kuhita yaka makomba kaji ayedi anahitidehi kufuma ifuku denjiri mwanta Yesu hano amaseki kufuma mpinji yena ina anchu amavulu hano amaseki anadinga na kwa anakana kuvarika kwa mwanta wechu Yesu Kristu. Ilanga cha ushona hela chu anchu anadinga na kwa anakana kuvarika kweni kwa mwanta wechu Yesu Kristu chakuhita kwa mpinji ya ilehi ama vuru kanda eruki mwalumburukira kuvarika kwa mwanta wechu Yesu Kristu. Dichimifukudinda lelu na wanyana Sunday kuchunafuiri asi chitweshikuwa na mumukanda wa Nzambi munalumburukiri insangu ya kuvarika kwa mwanta wechu Yesu Kristu. Idina kutena one murundara katataka nao Christmasi hela nao chimishimishi. Dichuneshikishi kunongesheria chuna wanyana mpinjinu dichunafuiri kuosha na kuhanjika hansangu ya kutena Christmas hela nechu chimishimishi. Shikeni mwane.